ninjani ayeye ma-donation ayeye donation ayeye baze bayintokoza ukuthi namhlanje sicelebrate i-15 years saba khona endimeni navele nayithenga yonke i-Carnival City kwavele kwawu-sold out i-Carnival City le ndawo le ayisifanele inani kakhulu futhi sifuna indawo enkulu ezothatha wonke ama-donation umhlaba wonke kuthiwa ama-donation asele ngaphandle ngesimanga sokuthi indawo ivele yaphela yonke namhlanje angizile ukuzophefoma ngizocelebrate uma ucelebrate sikhumbula la esuka khona uma ucelebrate sikhumbula la esisuka khona nalokushoshowe amithi awubakhumbuze ukuthi sale sathini la enkulu
Nisekhona ngike ngasho bathi akuyona performance le kodwa celebration. So uma ngabe ngeyona performance ke celebration kubalekile ukuthi sikubungaze la isisuka khona kithi. Ngaphambi kokuba ngifake ingoma elandelayo kule celebration kunesipho kunesipho esiqhamuka kubalandeli be-donation okuthiwa sizokwethulwa umvumeleni wabazali. Lelo ngamukele bethula ihlombe ezokwethula isipho. Abazosethula mina Play